Nongere kugusuza nkubwira nti warakoze ko warahisemo gukurikira amakuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo wahisemo neza ntacyo uzatuburana. FARDC rero ivuga ko yasubije inyuma M23 yashakaga gufata ikigo cya gisirikare cya Rumangabo, nyuma yuko rero mu turere imirwano iri kuberamo hagati y'ingabo za FARDC n'inyeshamba za M23. Imirwano yongeye kubura ku mugoroba wo kuwa kane ushize ahantu hatandukanye muri territoire ya Rucuro, aho bivugwa ko FARDC yasubije inyuma ibitero bya M23 ishaka kwigarurira ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Amakuru aturuka mu gisirikare yemeza ko imirwano ikomeje kubera Kanombe, Konkwe, Katagara hafi ya Rumangabo nk'uko ayo makuru abitangaza. Uyu mutwe ubufatwa nk'uwiterabwoba na guverinoma ya RDC wagabye ibitero bishya ku birindiro by'ingabo za leta ushaka kwigarurira ikigo cya gisirikare cya Rumangabo kugira ngo ugenzure umuhanda uhuza Goma na Rucuro. Ku murongo w'imbere ibitero byo gusubiza inyuma ibitero bya M23 byatangijwe na FARDC nk'uko iyi nkuru dukesha political.cd ikomeza ivuga. Imirwano ngo ikaba ikomereje muri grupoma ya Bweza hafi ya Ntamugenga, Ntarubare no muri grupoma rya Gisigari hafi y'ikigo cya gisirikare cya Rumangabo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko M23 yigaruriye imisozi ihakikije, byongeye kandi iyi mirwano niyo ntandaro y'ihunga ry'abaturage bageragezaga gushaka uduce dutekanye kuva nijoro, nk'uko ay makuru atandukanye aturukaho avuga. Abasivile benshi bahunze barekeza Rumangabo rwagati aho bacumbikiwe mu mashuri yaho. Indi nkuru rero igezweho aka kanya nuko M23 yemeza ko Museveni ari umuhamya w'imyitwarire yayo myiza. Umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC wemeza ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ari umuhamya w'imyitwarire myiza yawo. Umuvugizi wa M23 Major Wiringoma mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa televiziyo UBC wari wamusuye Bunagana yabajijwe niba nta mpungenge z'uko ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zishobora koherezwa bidatinze mu burasirazuba bwa RDC zizabarwanya. Major Ngoma rero yasubije ko yizera ko mu mitwe yitwaje intwaro izo ngabo z'ibihugu bitanu iza Uganda, Sudani y'Epfo, Tanzania, Kenya ndetse n'u Burundi zizarwanya M23 itarimo kubera ko bo ngo barwanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo n'imiryango yabo. Yagize ati ntabwo twebwe dushobora kwiruka, turi abakongomani, turi mu gihugu cyacu cya Kongo. Sintekereza ko rero bazaza kurwanya M23 oya, niba bazaza kurwana M23 turarwanira uburenganzira bwacu. Umuvugizi yemeje ko M23 itica abantu, ahamya ko Perezida wa Uganda azi neza imyitwarire y'uyu mutwe. Ati ntabwo turi umutwe wica abantu, Perezida Yoweri Kaguta Museveni azi neza cyane imyitwarire yacu. M23 ubwo yasenyukaga muri 2013 abarwanyi bayo bahungiye muri Uganda, bamwe muri bo baturutse mu nkambi bari bacumbi muri iki gihugu bongera kwegura intwaro basubira mu burasirazuba bwa RDC ariho bakirwanira kugeza ubu ngubu. Mu gihe rero imaze hafi ibyumweru bibiri ifashe umujyi wa Bunagana uri ku mupaka wa RDC na Uganda, Major Ngoma arahamagarira abanyekongo bari barahunze gukomeza gutaha, abizeza umutekano usesuye, ashimangira ko abarwanyi ba M23 batazavibunagana muri iki gihe leta ya DRC itemera imishikirano nabo. Reka nkubwire ngo wakoze